Dobar dan, dragi pacijenti, dobrodošli u doktorovu ordinaciju. I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi serijal pod nazivom Doktore pomozi. Ovo je serijal koji se sastoji od hrpe tutoriala u kojima ćete naći pregršt korisnih i zanimljivih informacija i savjeta vezanih za videografiju. Serijal će izlaziti jednom tjedno, ali ga pretjerujem, brate, daj dosta više tih službenih uvoda, dobrodošli, ovo ono, idemo preći na konkretne stvari. Može? Zamislite, ispred sebe imate sebi zanimljivu i dragu osobu. Ili ispred sebe imate sebi zanimljivog ili dragog sebe. I snimite film u trajanju od nekih 20 minuta. A finalni proizvod mora biti 3 minute. Šta sad? Režeš i dobiješ 3 minute. Mogu se okladiti da na 90% katova imate pucketanje. Nalik ovome. Nekih live hackova. Dakle, kako to riješiti? Vrlo jednostavno. Samo slušajte doktorove savjete. Evo nas u projektu. Kako ćemo ovo riješiti? Pa vrlo vjerojatno kao i većina drugih montažera. Na ovaj način. No tu sada imamo novih problema. Idemo pogledati i poslušati. Nekih live hackova. Kao što vidimo i čujemo, slika nam se preklapa i to nam se preklapa malo više nego što bi trebao. Brišemo ovo, a ovo skraćujemo na najmanje moguće trajanje, što je dovoljno da bismo dobili rezultat, ali idemo za svaki slučaj i poslušati. Nekih live hackova. To je to, rezultat je tu, riješeno. Imamo drugi kat. Radimo isto. Imamo treći kat. Radimo isto. Imamo četvrti kat, 5., 6., 7., 8., 9., 100., 200. Što ako imamo ogroman broj katova, a imamo, vjerujte mi, hoćemo li za svaki raditi tako? Naravno da nećemo. Dobro me pratite. Idemo na Edit, Preferences, Timeline i pod Audio Transition Default Duration stavljamo 0,1. Ukoliko sada odemo na ovo, evo ga, dobili smo ovo što smo tražili, međutim opet imamo preklapanje slike. Da bismo to izbjegli, tu je doktor. Dakle, označimo dva klipa koja trebamo riješiti i shortcut Ctrl Shift D. Opa, evo ga, bez slike, samo audio. Idemo dalje, Ctrl Shift D. Riješeno drugo. Ctrl Shift D. Riješeno treće. Hoćemo ići jedan po jedan? Naravno da nećemo. Uzet ćemo kompletnu audio traku. Ctrl Shift D. Svaka je dobila. To je to, ljudi. Zahvalit ćete mi kasnije. Vrlo jednostavno, zar ne? A sada specijalno za vas jedan bonus tip. Ok, sad smo fino napravili da nam ta naša audio traka zvuči kako treba i sada želimo dodati glazbu u pozadinu. Ako kroz cijeli video imamo govor, onda nije problem. Stavimo ispod neku pjesmu, stišamo da bude u lijepom odnosu sa našim vokalom i to je to. Međutim, ako imate dijelove nekih B-rollova, nekih pokrivnih kadrova i ovaj govor ne teče fluidno, nego imate neke rupe gdje bi se glazba trebala pojačati, onda napravite ovo. Prvo ćemo na prijelazima katati traku sa pjesmom, zatim ćemo na mjestima na kojima govorimo stišati traku za nekih 15-20 decibela. To ćete sami odrediti taj omjer koji vam najviše odgovara. Nakon toga, već uobičajeno, ja volim staviti na 1 sekundu, vi možete staviti na 2. Ja preferiram 1 sekundu. Čarobni Ctrl Shift D. To je to. Idemo poslušati. Kakva divota! Bilo bi to sve za ovaj video, nadam se da vam se svidio, nadam se da ste usvojili korisne savjete. Naravno, like, share, subscribe, podijelite ovaj video i sa vama dragim osobama koje ćete možda snimati pa ćete i morati rezati njihov vokal i vidimo se u novom videu.